ꯃꯥꯡꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ 15 ꯄꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯡ 1ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯖꯩ ꯈꯪꯖꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯗꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯗꯦꯗꯁꯨ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ NDAꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLA ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ MLA ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯗꯦ ꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯟ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक कंट्री अमगी स्टेट अमोइबनिना सरकारना अयामदा टॉलरेट अदुम तौजबो नाकन मसीगी रैली की मनुंगदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना फ्रॉम डिफरेंट साइड्स डिफरेंट लाइफ ऑफ पीपल मसीगी रैली दु यावरि पुनमक लाकांदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा मखोई फीलिंग्स प्रजा की अपांबा पुनमक सिंगदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना ग्रुप पुनमको असai pung amadagi unaba biban mayamna thambirakpa mayamgi chawbi wakhalon mayamna thamoida singadra leramba mayamgi thamoida phau punam singado yari makhai onable chief minister na mafam asidagi ayamba unaraga loina anagi banga hakani adugi maraksida akoigi kokomigi members sing khara la akanda memorandum ama Charter of Demand 7 wahang haijau tare demand nate wahang tarif yauba adugumba memorandum ama honorable chief minister gi secretariat pibirami hari basi wahang si ahan bada India government na Manipur gi yelongmi sing mutaknaba sathabiri bra proxy war asi Manipur lengak na thona laina लेब हाननबा लेबहननबा तक्सिनबा तक्सिनबा ngamlaroidra haiba singba akhoi sigisi yamna delicate oiba pot ama oiba delicate oiba pot ama oibani hairi pot singasi akhoi India government supala abnina yamna sensitive oiba pot ama oibani aduna hairi basing asi India government already खल्लगा लेग्रबनी मसीसु अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना अखोई येलोंगनी कन बाहाबसी अखोई स्ट्रांग कमिटमेंट टू द पीपल अखोई प्रजा पुनमक मागी प्रॉपर्टी मागी लाइफ कन बाहाबसी अखोई कमिटमेंट नी टू द पीपल ऑफ मणिपुर अदु मणिपुर दगी अखोई टेररिस्ट एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट नार्को टेररिस्ट ओरसु अमबु ओरसु आईने यादव खुलाई पाइबा हाइबसी भारत सरकार की ओइना ऑलरेडी डिक्लेयर तौबमा लेखे मदुदी 31st of March 2026 दा इंडिया की सोइल दगी अखोई रेड आर्मी हाइबदी नक्सलिज्म से लौथोकनी हाइबसी लास्ट लेग ऑफ नक्सलाइट सिंगी सरेंडर सी ऑन 29 दा तौबनी 29 दा आंध्र प्रदेश दा तौकी आंध्र प्रदेश से लोयर मतुंगा on 30th of March दा ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ना पार्लियामेंट की हाउस दा पार्लियामेंट की फ्लोर दा वहां की स्टेटमेंट पीबी की तो मयामी सिंह मिलौने खंजे मंदी on 31st फावगी मार्च फावगी मनुंगा इंडिया दगी नक्सलाइट सिंह लो सिंगनी हाइबदो अयाम मंगसिदी इंडिया सी
next slide free over India ama oire haidana mahang laptopbi grebani aduna North East the labor ayamba terrorist punama narco terrorist or any kind of terrorist, any kind of unlawful possession of arms ammunitions makoina common people sing terrorize or common people singi peaceful over life si tuwa na ko na ba yaroi adu by 2029 sida akoi Bharat Sarkar na target ama thamna harga notice ta laiba adugumba terrorist ki activities si uthar kani haibagi lairabani aduna masisu akoi amagi suna natana koi yam kana Bharat Sarkar na koi instruction pibi laigre aduna accordingly akoi masi soidana koi sarkar na su uthar na koi soidana honangani om subda torong laubida angang hatpa masung tim kasumda haiba case ani sidi NIA da bigre masimaksu IG amana lead tawraga NIA gi team ma haiba sports simsida koi chali se akoi na dum khangjaw ma tamna honorable chief minister met the IG several times adu akoi na public ki domain da thamba ya da kaya ma sulai adu yamna thuma tamda akoi yamna concrete oi report ama la ko tamda akoi prasa soidna akoi kuma tani haibagi thajaba dum thamjari mathangda mari subda torong laubi da CRP na ka badalai hidraba mi ohum togi matang da judicial inquiry singba mi rei masi yam lai bakti report amani anu masigi sidi akoi ko komi gi silinau singa akoi ga tanaraga masigi sida lai riba posi inquiry ta hunu matamda akoi gi kayam phagadoino akoi kayam phatoi dorino haibasi asimasu koi khanaba mathau ta haibadi masigi so many documentation ama lai thokre lai sina masi matangdi pana khara koi mayam khanara kanda koi praja gi koi sarkar gi koi di praja gi yu doin praja na thambi bani aduna masidi koi yam hena khanaba magi mathau ta ne mayam la thamjage IDP sing isi koi ayamba March tha April tha sing sida ayam hanjina na batau bani adu tang tare tagi tholai ba thodok sina ayam ba hanjin mangamre adu mathakta mu akoi security arrangement khara tawbodo 80 ga 7 company si election ye koi state sidagi CPF si sakhiba na security amu hena arrangement ama tawbagi su khastang akoi da awam oi ba adu mathakta irang silakpa kwai lori bari honorable chief minister na toina pamriba akoi trust deficit between the community takoi punamak singsi amaga thajana ba haibasi khastang watlagadi akoi da chingna na yum du nungai na leiba mamoi do ba dum ba kayam leiba adu ge akoi yam kana hona jari honorable chief minister na tongan ba IDP singi relief camp sing sida visit tawar har ga mayam du ga wari sanari community punamaki leiba IDP singi relief camp sing sida whenever he gets time mana matami pambaga honorable chief minister na sala ga mayam du wari batai dum sanari ramana di hanjini basu yoba khara mana di akoi sibu hanjilaga tangdu laidana laibu ngamgadori brang ngamoi dori brang habisi sileba do sarkar sineta yarani haidana thamuro ga mukena ataba ola kada habdu gi lejawani akoi sarkar na yam kana hona je simasu mathangda taruk su bada manipur da su appropriate tawhanaroi dobra haiba wahang ma hangbi manipur da su appropriate tawasri media gi silinau simar mapang sinso hina kambi manadi in several times akoina assembly gi floor da susi akoi extension tawbiganu susi appropriate tawbigaro haina da bani imuni adu central government na magi policy amagi dari policy abagi oramani atabagi di oiron ani makoi policy amagi makada susi makoina amu thamjela bani hai basing sida akoi ka decision lo bang andaba asidi akoi central government su yo minister of home affairs su yo mena koi thamjage Tadi subra NRC tau tuna illegal migrating tapok na bathabak tawraroi dawra aiba asidi hana dagi government of India na akoi time extension pira kanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯗꯤ. ꯑꯦꯟꯗ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ PhDꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ T.H. ꯕꯁꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯕꯠ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ SIRꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ Honorable Chief Minister invites the respected members of the COCOMI to come to the negotiating table. Whatever, every war khudimaksu table amada phama kana loisinba ngakani. We cannot just neglect any of the association of our state. Honorable Chief Minister several times on behalf of the Honorable Chief Minister, COCOMI invite tawjari. Let us bring peace to the state. Akoi state sida shanti hadinan masa pulung daita laminasi. Adi mathakta toina haijaba academic calendar akoi isa singsi kaisila si singsi makoi de akoi future oigadori bani. Aduna makoi hi si sukara yengbire haga. COCOMI gi adugumba thorong kaya singadu matam khara yethokbidana Manipur sida satri pulung singsi makoi gi future se asi taanbada pena kitang mateng pangbada ako'y sarkar da sumateng pambiyo hadanay mayang tham